بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی مسلمانا از ایرو تخوازم بحثا صحابی کی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم بکم. صحابی کینا او کسی گو ایمان بخوده و پیغمبر خوده آنینا و دو دوره پیغمبر ما دا یا شمیش بونا، پیغمبر ما وادیتیا واجی پیغمبر ما دیتیا و لسر ایمان وفات کرنا. چونکو هنک صحابی ها بون حافظ بون، پیغمبر ما ندیتن اما پیغمبر ما وادیت بو، هاجوارت گوتن صحابی ایگو حوالتیا پیغمبر کرنا یا پیغمبر وادیتیا یا وا پیغمبر دیتیا و لسر ایمان جی وفات کرنا، جوارت گوتن صحابی. صحابی جمره میناکن، جمره اورنکن، چونکو صحابیه حتی جواهاتیه اسلام خدا پیدا کرنا، مسلمانتی خدا پیدا کرنا، او آیت قرآن او گوتن پیغمبر خدا تطبیق کرنا، جمره بونا اورنک. جبرولو انسان مسلمان گرک ریا خوده و پیغمبر خوده و ریا صحابی وی بمشنه. پیغمبر ما علیه السلام دبی خیر القرون قرنی، دبی ان دونما خیرلی دونما منا، دونما صحابی منا، چونکو اوانا پیغمبر دیتبون، وحی نازل بونا وحی دیتبون ببونا شاهد و او انسان خوش اسلام را چکر بون فدا کربون، جی اسلام را خو فدا کرن، گلک جی شهید کتن، گلک جی بریندار بون. یعنی صحابیه گلکی ظلم و زوری دیتیا و پیشیوان وی دینینا. و جایرو صحابیه گوزه جوارا بحث کم، ناوی صهیب بن سینانا، مشهور بویا بصهیب رومی. اصلا ناوی صهیب اما کره سینانا لبله جره گوتن صهیب رومی. صهیب رومی لبولگا عراقی، اصلا عربا نجرومیا عربا ویچاخی زمان بریا پیغمبر ما علیه السلام دا دوی بولگا عربستان دا یا ایران فورس حاکمیتاوی هبو یا جی یا بیزانس رومای هبو، یعنی پرس و روما لقارشه هفدی بون، حدود و پو بون. هنک عرب باغلیه ایران بون، یعنی فرسه بون، هنک جی باغلیه رومای بون. جرد گو پرس امپراتورلوغو و روما اوانا هر دو یعنی حدود واد بر هفدی دبون. ایجا معلومت حدود دا جارنا سالدرمیشی هفت کرن. بولگا عراق جوی زمانی دست پرس امپراتورلوغی دبو، ایرانی دبو. اف صهیب رومی جی باوی دبولگا عراق دبو، جارك او دیا خوا لدرك بون باسقن لواكرن و دياوي كشتن و او جيبرنا روماي كرنا كولا. جا صهيب رومي دنا وادا مزن بو 5 سالي بو يبرن و الودر مزن بو لبالي زاني بو عربا، يعني عربيتيا خوشبير نكر اما عالمي زماني وانا والباوا مزن بو. جا صهيب رومي جارك وقت پشتی مزن بو فرصتا خودید و جارك دی باز دا هات عربستانه. سبب گوهات جی روژه که خودیوی البا کشا کی بو، کشا گوتا خودیوی گوالو پیغمبره که وره و دین حضرت عیسی مشنه هاتناوی نیزه ویل آلیه عربستانه ویل آلیه جی خورما ویل وی در کوه، یعنی هندک مایه در کوه. پشتی گو صهیب رومی وی گوتند بهیزه پشتی زمانه کی جوی در باز ده.
هناك قوتيا ويفروتنا أما هناك روايات دجيد بجود رباز دي وتي مكة الويدي المكة عبد الله بن جدعان يكي مشرك بيرا سوز دشميش دبي يعني دبنا وكا يعني بخودية خواويت ديريوي قوتيا أزقر أز بمرم مالي مشترى لبليل وقتينك جبلا خو المبدن تيوي شاخي سر مرأي يعني أذناب عربا دهبو خطاوتنا هف إجا وقتيقو بفرا سوز ددان مثلا وي إنساني وي قورميش تكر وقتيقو دمرجي مالي وي سروتاوي شكير دما جوير دما بجا دبن شمسياوي دمايا والمكه بدست تجارت كريا دبي پر زنگين بويا زنگيني كمازن قزنج كريا پشتی پیغمبر ما علیه السلام پیغمبرتیا خو اعلان دکه صهیب رومی جی پید حسه و جهد اوجی دچه دریه پیغمبر علیه السلام مالا ارقم بین ابی الارقم الوی دره مسلمان دبه پشتی گو مسلمان دبه تابی مشرک بمسلمان تیاوی دحسن و جبوگو کسی ویتنا تقوتك ویجی تنا تعديلت كن سقنتية الدنيا دا إشكنجة الدنيا دا أما صهيب الرومي قهنا دي واتشتا حتى قالك آيات دا حقي وإنسان يقولوا شبرزو فقير دا وكا صهيب الرومي وكا بلال حبش وكا عمار بن ياسير دبي وقت جانت قهانا هفدي مشركة دقوها حوالي محمد أفن دا كالوا أميزن ويغا أفجي دوري وحاشا أفجي زلامن إجا خود تعالى قالك جارات حقي وادا خبر دايا خود تعالى قوتيا بيخمبري من تساقن واجبا خدور نكي خودي جوا إنسانا ممنونة أو أناش بو خودي هاتنا باتا إجا أف باسقيا مشركة سقنتيا مشركة زحف وإنسانا تشيبويا صهيب الرومي أو إشكنجة أو سقنتي درباس كرنا دبي بيشتي جو پیغمبر ما عليه السلام قوت الصحابية خو جو هجرت بكن هرنا مدينة صهيب جي الفرصة كي قرها جوج مكة هر مدينة يا مشركة جبر جو چاوي خبردابونا مال صهيب دائما ويجوزت لمشت كرن چاوي واسربو دگوبر افزلام و پرا بپره خوب مال خوش ورنچه وقت صهيب رومي فرصتك خودید چو کتا ریا مدینه میزان گوهنک انسان پی کتنا دبه چو سره تپکی و تیرو کوانه خودر خستن و البندا واسکنی وانا هاتن گویا صهيب گوتن کاره هر مدینه صهيب رومي گووگا تشکی جوارا بیجم گو والله گو انورنا بسر مدا به چند حب تیریم هنا از هر یکی جو پی کجم و از دورا شوره خوشی کشنم حتی گو چند حب دی جو نکجم از نایم کشتن دفجم بردن ابریا خود هرم واجی گو والله گو تنکاره هره گو ته فقیر بوید شپرزه بوید کوله بوید هات خواهویت ما تا خواهویت مملکت ما تزنگین بوی و تچه وگا وی مالی جوید درد خی تنکاره جور هره صهيب رومي گووگا تشکی جوارا بیجم گووگا از مالی خو بدموا و نیم سربست بردن گواره میتا بردن گو سوس دبی مالی خو تف جوارا هشتیا و بره خو دایا مدینه دبی هاتی قبائه لویده گهای پیغمبر ما علیه السلام پیغمبر ما علیه السلام جر حالو گوت گو ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع گویا باوی یحیی تچقا بازارک کارلی کریه بازارات تچقا کارلی چه بیا یعنی خود تعالی اشترازی بو بازارک زحف خیره دبی صهيب رومي كفاوي هات وقو يا رسول الله قو والله ما سبقني إليك أحد قو والله كسك في مسألة نزاني يعني
جمستاندن از دارام وادبو وشخو اجهنگی در کتماره از نسکنیما. demek ki hineka خبر data yani ya Cebrail خبر data ya Xwedê خبر data yani yoksa kesek ve mesele nizane Peygamberê me aleyhisselam go rasta go ev mesele go Cebrail aleyhisselam ji min re got û Xwedê Teala jî teheqqê Suheybê Rûmî de ev ayet nazil kir. Go ve mînen nâsî men yeşrî nefsehu ibtigâ'a merdâtillâh والله رؤوف بالعباد. گو هنک انسان هنا خدا تعالی گو هنک انسان هنا جبوی خودش خرازی بکن نفسا خود فروشن yani nabe male mahaya nabe canı mahaya tabi دریا خدا ددن خدا تعالی رؤوفا شفقتلیج عبد خورا yani خدا تعالی جوی عمل صهیب رومی ممنون ما يعني او تشتي تكريه راستا پیغمبر ما عليه السلام جي مزگینی دای گو ما شاء الله تشتكي باش كريا تبازارك باش كريا بازارات كارليا جدبيش بوغو ناوي كوريوي يحيى بو كنياوي ابو اليحيى يعني باوي يحيى عرب وقتي گزارو كواچد بو كنياوا بناوي زاروي واتشت كرن مثلا ناوي كوري عبد الرحمن باندگو ابا عبد الرحمن وقتگو ناوي كوري مثلا يحيى باندگو ابو اليحيى يعني بناوي زارو كواد باكرنوا دگو باوي فلان كس بوشكلي اي صهيب رومي جي ناوي كوري مظن يحيى بو پیغمبر ما عليه السلام گو باوی یحیی گولا تکارک مازن کر تکارک باش کر چونکه خود تعالی آیت حقیقت ده نازل کر گو تجوا انسان گو تنفس خود ریا خود ده فدات کی جه معلومه صحابی اولو فداکار بون جه وقتی ها تقوبای هنگی برچی بون و چعفی ویجی زحف تشا چعف کیوی تشا کابی قوم کتبیه يعني زحف ازيد صانجي دكشاند بجهنك خرما آنين دانين بر صحابية صهيب رومي دفج إشاء شعبه خبرده وكتا سروا خرما دا انسان وقتی گوزیده برچی به الدر و دورا خونا میزن همال برخود میزان دو دراشت خرما دخوار پیغمبر ما علیه السلام گو یا ابا یحیی گو شعبه تتشه و بسر دجی تخرما ها تاوج دوی خواه گو یا رسول الله گو شعبه کیم تشه لأف شعبه دینا اشه ازوا خرما بی شعبه دید تخم یا پیغمبر ما کنیا ولو بششی دبی صهیب رومی ولو هنک حنکی وی جهبون گلک جارا وقتی ولو حنک انتکرن پیغمبر ما تبسم تکر یا دبی به پیغمبر ما علیه السلام را قاتل میشید سواشا توابویا پیشتی وفات پیغمبر ما علیه السلام دونا ما حضرت ابو بکر حضرت عمر دجی آلی کاری که مزن بواره کریا وقتی حضرت عمر هاتیه بریندار کرن حضرت عمر ضعف حش صهیب تکر ویش بدلا خود کریه امام گوتیه اش بدلام در جامعه تل پیشیا خلقی المش بکا حتی خلیفه سچلمیش ببه تل پیشیا انسان المش که و دوقتی حضرت عثمان و حضرت علی دا او فتنه گوچه بون او سقنطیه گوچه بون صهیب رومی تجاری خونخستی ناوا وافتنا دا و دائما توصیه قنج للصحابیات کر و دبی هوقاسی تقوابو وقتی دگو که حدیثه کش پیغمبره ما بیجا دگو از نکارم بیجم گوتن از نکارم بی پیغمبر حالو گوتیه بلکی کماسی دگوتنا مده هبه از گوتن پیغمبر انکام جوره بیجم لی مسئله گو مدیتنا و میاشمیش کرنس کارم و مسئله جوره بیجم دبیش پیغمبر حدیث روایت ند کرن جدبه وقتی وفاتاوی هات وفات کر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سر المش كريا والمدينة هاتيه دفن كرن خود تعالى اجموا تفضل راضي ان شاء الله خود تعالى مدرچکا دوست خود بده مشاندن
خود تعالى الفي دنیا جی و الاخرت جی سعادت بدما مجی بخی حوالے پیغمبرہ صدیقہ شہیدہ مجی بإنسان قنجر حشر بكي والجنة جي ما بخي باوا إنسان ولو كي أمن لايق جي خدت على نصيب ما الباواخي أسلافي خجورة دشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.